Cijenjene gledateljke i gledatelji, želim vam dobru večer. Dobrodošli u Putokaz. Evo šta ćete danas u emisiji gledati. Fondacija Tuzlanske zajednice provela novo istraživanje pod nazivom Vitalni znaci, ispitivan kvalitet življenja u Živinicama, Srebreniku, Lukavcu, Tuzli i Kalesiji. I mogu reći sa jednim optimizmom, bez obzira na ove opaske da stanje nije dobro, da uz jednu pravilnu zakonsku regulativu, angažovanje svih subjekata u društvu, svijest da je stanje ovakvo, da se stanje može mijenjati nabolje. Praksa pokazuje da umrežavanje i aktivizam građana bitno utiču na podizanje kvaliteta življenja u našim zajednicama. Mi vjerujemo da određena grupa ljudi koja ima izraženu jaku volju za pozitivnu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici zapravo mogu da učini, kako mi kažemo, čuda u svojoj lokalnoj zajednici. Nevladine organizacije dijele sudbinu svih ostalih činilaca BH društva. Nažalost ili na sreću, taj nekakav proces selekcije kvaliteta rada koji je vrlo često izvan kontrole i nas samih aktera, uposlenika, aktivista, organizacijama civilnog društva doprinosi da samo najbolji ostaju. O značaju civilnog sektora za poboljšanje kvaliteta života govore gosti Putokaza Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice, i Ismet Sokoljanin, menadžer program financijske podrške Fondacije. Od novembra prošle do jula ove godine Fondacija Tuzlanske zajednice provela je još jedno istraživanje Vitalni znaci. Ispitivan je kvalitet života građana u 5 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Cilj je sagledati stanje i vidjeti šta nam je to činiti kako bi taj kvalitet bio bolji. S tim ciljem i mi ćemo u saradnji sa Fondacijom u naredna 2 mjeseca u više navrata vraćati se ovom istraživanju i govoriti o podacima do kojih se došlo u tom istraživanju. Večeras ćemo govoriti o značaju i ulozi civilnog sektora. Evo uvoda za priču. Fondacija Tuzlanske zajednice od 2012. godine kontinuirano ispituje kvalitet života građana u 5 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, u kojima inače djeluje. To su Živinice, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Srebrenik. Istraživanje je nazvano Vitalni znaci, aludirajući na zdravstvenu terminologiju u kojoj vitalni znaci govore koliko je organizam u tom trenutku zdrav, a koliko treba pomoći. Istraživanjem je obuhvaćeno 12 oblasti koje su važne za vitalnost zajednice, poput obrazovanja, kulture, zdravlja, zapošljavanja, pripadnosti. Posljednje istraživanje provedeno je u periodu novembar 2015. juli 2016. godine po licenciranoj metodologiji kanadskih lokalnih zajednica. Cilj ovog istraživanja i svih ovakvih istraživanja jeste da se snime vitalni znaci, odnosno oblasti polja života u lokalnoj zajednici od kojih zavisi kvaliteta života građana. Za istraživanje su korišteni podaci iz relevantnih izvora, zvaničnih institucija i njihovih baza podataka, te ranijih sličnih istraživanja. Za ona pitanja za koja podaci nisu pronađeni u ove 2 baze, provedeno je anketiranje građana, odnosno domaćinstava. Ukupno je učestvovalo 38 stručnjaka iz različitih oblasti koji su kompetentni, koji su vladali situacijom i koji su davali svoje sugestije i smjernice i ponudili saznanja, odnosno ponudili trenutnu situaciju koja je vezana za ove indikatore. Zatim je učestvovalo 529 domaćinstava i online anketiranjem je obuhvaćeno 160 građana kako bi potpunost prikupljenih podataka bila veća i bolja. Osim toga, Fondacija je organizirala više građanskih foruma na kojima je bilo angažirano oko 170 građana. Za svih 12 oblasti života za koje je provedeno istraživanje došlo se do niza indikatora koji oslikavaju trenutno stanje kvaliteta života. Ovo istraživanje je pokazalo da oblasti rada i zapošljavanja i ekonomija i poduzetništvo su ocijenjene od strane građana kao zabrinjavajuće loše. Dodatnih 7 oblasti istraživanja, kao što je životna sredina i okruženje, zdravlje i rekreacija, jaz između bogatih i siromašnih, obrazovanje i cjeloživotno učenje, osjećaj bezbjednosti, pripadnost i vodstvo, ocijenjeni su kao kritični, nažalost, i
Dvije oblasti istraživanja, kultura i umjetnost i stanovanje ocijenjeni su sa ocjenom dobrog stanja. Nažalost, kaže profesor Šarić, ukupno stanje vitalnih znakova u ovih 5 lokalnih zajednica nije zadovoljavajuće, na što u velikoj mjeri utiče negativna javna percepcija općeg stanja u našem društvu. To je jedna od ključnih kritičnih tačaka koju treba rješavati. Mi smo kroz ovo istraživanje snimili, pored tih loših strana, snimili smo pozitivne strane u našim lokalnim zajednicama. Predložili smo inicijative, predložili smo mjere za njihovo prevazilaženje i mogu reći sa jednim optimizmom, bez obzira na ove opaske da stanje nije dobro, da uz jednu pravilnu zakonsku regulativu, angažovanje svih subjekata u društvu, svijest da je stanje ovakvo, da se stanje može mijenjati nabolje i da građani u ovim lokalnim zajednicama zaslužuju bolji život, kvalitetniji život i bolju kulturu življenja. Društvena i politička uključenost građana i zdravi društveni odnosi među ljudima jačaju međusobno povjerenje, saradnju i osjećaj pripadnosti zajednici. Direktni mehanizmi učešća građana u procesu donošenja odluka od javnog interesa kroz općinska vijeća te indirektni oblici učešća putem lokalnih i općih izbora osnova su za uspostavljanje upravnih mehanizama i podjelu političke moći. Podjednako su važni i ostali oblici građanskog aktivizma posredstvom mjesnih zajednica, neprofitnih organizacija, udruženja i fondacija te pokretanjem različitih građanskih inicijativa i projekata. Nažalost, u gradovima u kojima je provedeno istraživanje, vitalni znaci, oni još uvijek nisu dovoljno vidljivi i moraju biti snažnije promovisani i afirmisani od strane javnosti. Kao što sam i najavila u uvodu, o vitalnim znacima večeras ćemo s našim gostima, Jasnom Jašarović, izvršnom direktoricom Fondacije Tuzlanske zajednice, Ismetom Sokoljaninom, menadžerom programa financijske podrške Fondacije. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, čuli smo zaista vrijedno istraživanje. U 12 oblasti vitalnih ste istraživali kvalitet života građana. Mi ćemo u ciklusu od nekoliko emisija govoriti o onim ključnim oblastima. Večeras želimo ukazati kakva je to i kolika uloga civilnog društva u tom kvalitetu. Gospođa Jašarović, 2014. u Tuzlanskom kantonu je bilo registrovano više od 2200 udruženja. Je li nam taj kvalitet i da li nam obezbjeđuje potrebni kvalitet? Kao što kažete, veliki je to broj udruženja i to mislim da uvijek treba isticati da kad imamo veliki broj udruženja da nam je i bogatstvo faktički civilnog sektora zagarantovano. Međutim, ono što je značajno reći je da praćenje rada, odnosno kvaliteta rada udruženja je prilično teško u našim uslovima, zato što u suštini naša udruženja su registrovana na nekoliko nivoa. Vi ste spomenuli da je Ministarstvo pravosuđa Tuzlanskog kantona ima ovoliki broj i još nekoliko udruženja, znači oko 150 se nalazi na još 2 nivoa registrovani u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu pravde, odnosno Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da je taj broj znači veći. Ono što mi primjećujemo, evo i kroz ovo istraživanje, u suštini da ti registri nam jako malo govore o tome čime se ta udruženja bave. Ako hoćemo pričati o nekom povjerenju, ako hoćemo pričati o pojedinim oblastima i uticaju njihovom, kako vi kažete, koliko je to i značajno i kvalitetno to što oni rade, mi moramo znati kojim se oni oblastima bave. Naši registri to nažalost ne govore. Ja moram reći da smo mi istraživali liste Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona do sada i pronašli podatke da je najveći broj registrovano sportskih udruženja, da je jako puno kulturnih udruženja, da je jako puno boračkih udruženja, onih koje se bave recimo pitanjima mladih, osobama sa invaliditetom, aktivnim građanstvom, nije dovoljan broj. Kao i fondacija. Fondacija također? Da, upravo to. Fondacije se registruju u stvari samo na 2 nivoa, federalnom i državnom nivou, i njih u Tuzlanskom kantonu ima samo 16. U Tuzli ih imamo 11, u Lukavcu ih imamo 2, ako govorimo o ovih 5 gradova
koje smo mi istraživali. Ono što je značajno je znači reći da postoje odlični primjeri u okruženju, da se vode javni registri tako da oni u stvari ukazuju na to i da li je kakav je status tih udruženja, da li su oni aktivni ili su ugašeni. Mi to sad ovdje u ovim registrima ne vidimo. Tako da taj broj je, ne kažem upitan, nego kažem da ga treba lijepo istražiti na način da se naši registri poboljšaju, da se oni usklade, da su oni u stvari vidljivi, da mi znamo da li su aktivna udruženja, da znamo ko su članovi upravnog odbora, koje su to, ne samo kontakt podaci, nego koja je to djelatnost. I onda ćemo mi govoriti o kvaliteti rada tih udruženja, govorit ćemo o tome koliki je njihov utjecaj. To je nešto što vi zagovarate, dakle, kvalitetni registri i tu se nameće, dakle, ta potreba povjerenja građana u civilni sektor. Jedan od ključnih momenata za to povjerenje jesu ti projekti, nekako su upravo nevladne organizacije tu riječ projekti omasovili u našem javnom diskursu. Koliko se oni kvalitetno provode i da li mi kao građani imamo sve informacije o tome da li su oni dobro provedeni i kvalitetno iskorišteni novci? Pa sve zavisi ko je u ovom slučaju donator i ko vodi evidenciju. Što se tiče Fondacije Tuzlanske zajednice, mi lično vodimo evidenciju o svim podržanim projektima, oni se monitorišu, nadgledaju, evoluiraju i na kraju dobijamo rezultate zaista o kvalitetu provedbe projekata civilnog društva, što je jako važan podatak upravo lično za nas, jer u narednom periodu možemo postaviti planove upravo u tom smjeru gdje se pokazuje kao problem ili potreba u lokalnoj zajednici. Zato da smatramo da je izuzetno važno da se radi kontrola kompletnog, ili bar ne kompletnog, onda bar dijela civilnog sektora vezano za određene oblasti koji su od posebnog interesa. Tako da kontrola i evaluiranje projekata je izuzetno važno. Naravno. I možda da dodam ovo što smo pričali o registrima. Znači, situacija je takva kakva jeste. Postaviti registre i uskladiti na više nivoa je jako komplikovan i zahtjevan proces. I naravno, on treba da dođe od vlasti. I mi u suštini želimo i ovim istraživanjem, jer suština, u stvari, uloge civilnog sektora u ovom istraživanju se najviše istražuje u oblasti pripadnosti vodstva. I to je neka tema koju građani mogu naći u ovoj našoj publikaciji u okviru ovog segmenta istraživanja. Ali što sam htjela da kažem je u principu da svi zajedno možemo pristupiti izradi tog registra i to će zahtijevati određeni proces, ali do tada mi moramo raditi jako puno na transparentnosti, na način da, evo, mi kao fondacija, mi smo na neki način osnovani da vršimo javne funkcije, odnosno da čuvamo imovinu kao dobri čuvari sredstava finansijskih ili neke druge vrste imovine koji će se upotrijebiti za opšte društvenu korist. I mi moramo svoje godišnje izvještaje stavljati na web stranice, ne samo radi donatora, nego upravo radi naše javnosti, zato što to povjerenje građana se u stvari postiže samo na takav način. I naše kolege, partneri, udruženja u Tuzli i šire, veliki broj je takvih udruženja koje svoje godišnje izvještaje stavljaju na raspolaganje javnosti, da li je to na web stranici ili na drugi način. Samo tako možemo reći da ovaj nedostatak možemo na neki način prevazići i osigurati povjerenje građana da zaista organizacije civilnog društva koje se bave ženama, mladima, penzionerima, osobama s invaliditetom rade odlične stvari i da ih treba što više promovisati na taj neki način da su to sve manje više volonteri, ljudi koji su jako puno uložili sebe da bi neki projekat i nešto što je za svačije dobro u stvari uradili. A i znamo da praksa pokazuje da građani zaista, kada imamo ozbiljne vladne organizacije koje na ovaj način pristupaju, dakle otvoreno, transparentno, da to građani prepoznaju, da se to i doživljavaju u javnosti kao ozbiljne organizacije. Vaše istraživanje je pokazalo da kada su u pitanju angažman građana u nevladnim organizacijama, nekih, čini mi se,
koristit ću papire, oko 13% anketiranih je izjavilo da su članovi nekog udruženja, oko 20% da su članovi političkih partija koji su također dio civilnog društva. Šta nam ti podaci govore? Jesu li to dobri podaci ili... Pa malo smo bolji nego prošli put. Mi smo prvo istraživanje radili 2012. godine, evo sad i tad su bili brojevi manji. Znači 7% građana je u stvari bilo uključeno u organizacije civilnog društva i nešto malo više, znači 8% možda u političkim partijama. Sad je taj broj veći. Međutim, to je još uvijek malo i mi mislimo, malo smo rekli u uvodnom dijelu, čime se u stvari bave te organizacije. To je jako važno. Mi mislimo i radeći dosta sa udruženjima kroz svoje programe vidimo nedostatke u određenim oblastima. Odlične stvari se rade, znači u oblasti sporta, u oblasti kulture, to su jako značajne organizacije jer mi kažemo takve organizacije, udruženja u stvari vraćaju dušu, osjećaj pripadnosti, solidarnosti, svi oni promovišu fantastične vrijednosti. Međutim, kada pričamo o zagovaranju za bolji položaj mladih, tih organizacija je jako malo. Samo u Tuzli je 2012. bilo 15. Sada radi se novi registar pa se nadamo da taj broj neće barem biti manji. Primjećujemo da je jako malo oni koji se bave u stvari promocijom samo aktivnog građanstva, promocijom filantropskih vrijednosti. Ako uzmete bilo koju definiciju civilnog sektora, vi ćete vidjeti 3 osnovne funkcije. Jedna je da se promoviše aktivno građanstvo, druga je da se zagovaraju za promjene statusa najviše marginalizirani i oni koji su ugroženi i treća je promocija filantropskih vrijednosti. I ako pogledate aktivnosti svih ovih udruženja koji su registrovani, koji su aktivni, koji su vidljivi u zajednici, svi oni to i rade. Ali kada govorimo o generalnoj promociji aktivnog građanstva volonterizma, to se i ne vidi i ne čuje dovoljno zato što se više bavimo time, a šta su radili. Nekim konkretnim jeste, vrlo konkretni, ono što je vidljivo. Tako da ja mislim da malo smo bolji nego prije 3-4 godine, ali da na tome se jako puno još mora raditi zato što nekako ocjena demokratizacije društva, ja znam da i u nekim načelima i našim pristupima prema Evropskoj uniji u stvari će se mjeriti i razvijenost civilnog sektora. To je jako važno. To je jedna od ključnih, ako ne, evo ispravite me ako griješim, temeljna misija vaše fondacije jeste promocija aktivnog građanstva. Na koji način vi svoje programe realizujete? Naravno, kada govorimo o aktivnom društvenom djelovanju građana, osnovni zadatak fondacije jeste da postiče građane na aktivan društveni angažman i mi nastojimo da, kreacijom 3 osnovna programa, mi nastojimo da kroz različite načine potaknemo građane na aktivno učešće u životu zajednice i upravo smo kreirali 3 programa, gdje prvi program i sam se zove program podrške razvoju aktivnog građanstva, gdje podržavamo projekte organizacija civilnog društva i neformalnih grupa građana jer smatramo da aktivan osviješten građanin je osnova za razvoj zdravog civilnog društva. Drugi također izuzetno važan program jeste program podrške mladima gdje dajemo podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladi jer smatramo da je tim mladim ljudima neophodna podrška u smislu jačanja njihove pripadnosti prema lokalnoj zajednici, odgovornosti prema lokalnoj zajednici, jačanja liderskih sposobnosti i vještina jer ti mladi ljudi će za 5, 10 ili 15 godina voditi ovu lokalnu zajednicu i voditi brigu, a možda će neko biti naravno i na rukovodećim funkcijama. I također treći, ništa manje bitan program jeste program podrške otvorenom obrazovanju, cjeloživotnom učenju gdje mi dajemo podršku projektima otvorenih škola i projektima udruženja organizacija koji se bave cjeloživotnim učenjem jer smatramo da zajednica treba da se razvija na kulturi učenja i kulturi znanja što je osnov. Kroz sva 3 ova programa mi dajemo i financijsku i organizacionu i savjetodavnu podršku i gledano samo sa financijske strane u smislu podrške kroz projekte godišnje uključimo preko 3000 građana uključimo u realizaciju tih projekata. To je ono što se tiče fondacije. Iako svjesni da je aktivan građanin osnovan znači za razvoj civilnog društva, svjesni smo i problema da tom aktivnom građaninu, odnosno da tim entuzijastima na terenu je neophodna i organizacijna i savjetodavna podrška. I onda mi nastojimo da svakom od ovih programa razvijemo modele
kako da pružimo tu organizacionu i savjetodavnu podršku. Tako da ono čime se ponosimo jeste da danas u svakom programu imamo jedan modela, a jedan recimo jako dobar model i primjer jeste mreža aktivnih zajednica, kćerka organizacija koju smo upravo osnovali i razvili ciljem da tim aktivnim građanima i onima koji želi da tu organizacionu i savjetodavnu podršku u vidu obuke, treninga ili bilo koju drugu koja im je potrebna. Šta to znači? Sada ćemo pogledati u prilogu. Mreža aktivnih zajednica, snimili smo priču u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Grabovica. Kako to mreža funkcioniše na terenu? Evo pogledajmo. Fondacija Tuzlanske zajednice od 2008. godine razvija program umrežavanja građana i to ne samo u Tuzli, nego i u još 4 općine Tuzlanskog kantona. Iskustvo u ovom programu imaju mjesne zajednice, ali i različita građanska udruženja u Lukavcu, Kalesi, Srebreniku, Živinicama i u gradu Tuzli. Mi kad dođemo u jednu zajednicu ponudimo jednostavnu metodologiju, takozvano organiziranje zajednice. Metodologiju koju smo preuzeli zapravo od naših partnera iz inostranstva, kao što su JEP ili EKON, Evropska mreža za organiziranje zajednice. Mi takvu jedinstvenu metodologiju sprovodimo i našim zajednicama. Teorijski ona se dijeli u 6 faza koja počinje od toga da se treba uraditi procjena zajednice. Šta to znači? To znači da građani izlaze na teren, izlaze u svoju zajednicu, pričaju sa svojim sugrađanima, pitaju ljude šta su to njihovi svakodnevni problemi i kako prvo oni kao pojedinci mogu da utiču na to da se ti problemi riješi, a onda kako rješavati, znači na većim instancama, da li zagovarati prema nekim većim problemima i tako dalje. Dobar primjer je lokalna zajednica u naselju Grabovica u Tuzli, koja je, zahvaljujući fondaciji Tuzlanske zajednice, u zadnjih 8 godina realizirala ukupno 5 različitih projekata. U jednom od njih, novcem koji su dobili od ove organizacije, mještani su renovirali prostorije mjesne zajednice, koje osim savjeta mjesne zajednice koriste udruženje žena, lovačka sekcija, izviđači, penzioneri i lokalni šahovski klub. Mi kad imamo ovdje sastanak sa građanima, njih uputimo na sve dosadašnje radove i kako se radi, tako da su oni sami zainteresovani, pa dolaze i daju prijedloge i pitaju za mnoge prijedloge možemo proći. Svaki prijedlog je pametan, idealan i najviše oni znaju šta nedostaje u ovoj mjesnoj zajednici. Jer, ja bi sad, kako da kažem, sam čovjek ne može ništa uraditi ako nema najmanje 50% građana koji će pomoći u ovoj svojoj mjesnoj zajednici. Na taj način mi pomažemo našoj mjesnoj zajednici, znači koordinator i građani koordiniraju sa nevladnom organizacijom Fondacijom Tuzlanske zajednice. Grabovica je jedna od članica mreže aktivnih zajednica koja promovira organizovanje na lokalnom nivou. Ovu mrežu trenutno čini 18 aktivnih zajednica u 5 općina, odnosno 4 općine i u gradu Tuzli. Snaga građana jeste u organiziranju, kažu u fondaciji, koja je osnivač mreže. Mi kao organizacija, odnosno fondacija, slušamo potrebe građana i mi reagujemo ondje gdje građani kaže da je njihov gorući problem. Da li su to infrastrukturni projekti kao što su uređenje društvenih prostora, interijeri ili eksterijeri, nebitno. Da li je to ulična rasvjeta, izgradnja nekog dječjeg igrališta, da li je to uređenje čak i škola, iako takvi javni objekti zapravo imaju neke institucije koje su nadležne za redovno održavanje istih, ili su to čak manifestacije u zajednicama od smotri kulturno-umjetničkih društava, od šahovskih turnira, malonogometnih turnira, pa ne znam, do najrazličitijih projekata, odnosno inicijativa koje dolaze iz zajednice, koje oni u tom momentu kažu da im je najpotrebniji. Međutim, kada pričamo o aktivnom građanstvu i mreže aktivnih zajednica kao organizaciji koja treba da bude glas građana, tu treba već da mislimo o nekom drugom nivou, odnosno višem nivou organiziranja, odnosno razvijanju građanske hrabrosti i građanskog uključivanja na pravom nivou. Nije to čak ni veći, nego to treba da bude onaj istinski, realni nivo organiziranja, gdje mi znamo šta znači izaći na lokalne izbore, gdje mi kao građani znamo šta su naše zakonska prava, ali i obaveze, i da mi znamo koji su to koraci ka rješavanju nekih naših svakodnevnih problema.
Možda nekad i nije bitno samo, kako mi kažemo, iskopati 10 metara kanala pa da kažemo kako mi činimo nešto za svoju lokalnu zajednicu. Nekad je potrebno biti možda i podrška nekoj većoj inicijativi, skupiti dovoljno hrabrosti i zauzeti stav i reći ja kao građanin se borim za ta demokratska principa, ili biti dovoljno uključen u tom mikro nekom organizovanju kao što su neka udruženja, udruženje žena, penzionera, pčelara, izviđača, kulturničkog društva, nebitno, znači bilo kakav vid građanskog organizovanja je dobro došao, mi na ovaj način to podržavamo, sistemski pratimo, ne samo finansijski, nego i sistemski, jer želimo da postavimo jako demokratsko društvo na jakim temeljima. Kako najavljuju iz Fondacije Tuzlanske zajednice, podrška lokalnom organiziranju u toku 2017. godine dobit će jednu novu dimenziju. Planiraju osnivanje Centra za demokratiju i aktivno građanstvo sa sjedištem u Tuzli, koji će biti na raspolaganju građanskim udruženjima, klubovima, društvima i drugim društveno korisnim organizacijama. Gospođo Jašarević, evo čuli smo najavu vrlo ozbiljne priče, dakle osnivanje Centra za demokratiju i aktivno građanstvo iz Fondacije najava. Jesmo li sazreli za centar i šta ćemo s njim dobiti? Ozbiljna je najava i onako izazov je veliki, to je naš dugogodišnji san. Mi smo nekako krenuli od Centra za otvoreno obrazovanje tamo u Siminhanu, tamo je Fondacija prvo radila i nadam se da ćemo ih upoznati, ali ih hoću u ovom serijalu. Ali ono što je nama važno je u suštini ovaj dio o kome sad pričamo o demokratiji, o aktivnom građanstvu, jer takav jedan centar mislim da treba Tuzlanskoj regiji i Tuzli. Mislim da je Tuzla dovoljno demokratična i da lidersku ulogu u toj oblasti trebamo na neki način imati. Šta bi znači sama najava da radimo na tome, da radimo, znači pričamo sa lokalnim vlastima u Tuzlanskom kantonu, u gradu Tuzli pogotovo, pričamo sa našim donatorima, da li postoje mogućnosti, kakav bi to bio centar fizički, znači samo i šta bi on u stvari sadržavao. Kolega Ismet je rekao da mi u svakom programu našem imamo već osmišljene određene treninge, edukacije za aktivne građane, za aktivne mlade. Te treninge smo u suštini, zahvaljujući međunarodnim saradnjama, napravili na način da su oni respektabilni. Mi smo u mreži organizacija koje se bave takvim treninzima, to su trening za organizatore zajednica, to su trening za omladinske organizatore, trening za projekt management, trening za fundraising, znači ti osnovni neki treninzi koji se tiču našeg posla, mi sasvim sigurno možemo smjestiti u jedan takav centar. Jako je važna saradnja sa mjesnim zajednicama, sa ljudima koji su prirodno aktivisti, oni se uključuju i žele pomoći svojoj zajednici, ali vrlo često neke osnovne metode, alate, uključivanja građana jednostavno nemaju gdje potražiti način. Znači i mi se trebamo još učiti, ali mislim da cijelo društvo može u jednom ovakvom centru dobiti priliku da se nauče te osnovne metode, kako se to i vodi diskusija, i vodi forum, i vodi jedna konferencija, kako se to ispitaju potrebe građana. Znači u našim programima svi ovi aktivisti, pogotovo u mreži aktivnih zajednica, oni rade ispitivanje potreba građana. Znači to bi taj centar mogao raditi, ali nisam uz obećanje da radimo na tome, ne mogu reći on će biti 2017. ali to je naša velika želja jer može objediniti sve ono što mi radimo i može privući još više građana upravo na ovo da se i sami aktiviraju. Evo ova priča iz Grabovice nam je, gospodine Sokoljanin, potvrđuje, to je jedna od priča koja potvrđuje da novac jeste važan za projekte, ali nije presudan. Dakle, presudan je taj građanski aktivizam i angažman. Zanimljivo je da svi vi programe koje vi podržavate, da je jedan od preduslova uključenost volonterskog rada u projekte. Pa tako je, naravno. Pardon. Pa svi projekti koje mi podržavamo moraju biti zasnovani na volonterskom učešću, odnosno na aktivizmu građana, inače drugačije ne bi mogli dobiti podršku i mi smo poznati po tome što dajemo veliki broj malih grantova za veliki broj inicijativa jer upravo se oslanjamo na tu snagu volonterskog angažmana
građana. Ta naša sredstva često ne mogu biti u potpunosti dovoljna da se nešto realizuje kvalitetno, ali oni su inicijalna sredstva koja pokrenu jednu zajednicu, pokrenu prvo entuzijaste koji su krenuli sa idejom, a onda ostali one koji vjeruju u njih i kompletnu zajednicu, tako da ta sredstva u ukupnom, uzevši u obzir i volonterski rad, ali uzevši u obzir i učešće građana koji pored toga učestvuju sa i novčanim sredstvima, poraste na jedan viši nivo i često projekti dobiju, što se tiče same vrijednosti, ili su uduplani ili dobiju trostruku vrijednost. Da, vi ste, rekli ste im pred početak emisije, bili ste na terenu, donijeli ste nam neke fotografije s terena, baš konkretnih projekata. Ću zamoliti kolege da vi ih kratko prokomentarište, da nam malo i puste te inserte, dakle upravo primjer volonterskog angažmana, je li tako? Da, ja sam prošle sedmice baš obišao jedan od projekata, jeste projekat renoviranja ambulante u naselju Priluk, mjesna zajednica Priluk, gdje smo mi podržali ugrađivanje centralnog grijanja, pa ne grijanja centralnog, nego grijanja na pelet, jer se ta ambulanta koja je lokalna ambulanta do sada grijala na peći na čvrsta goriva, što niti je dovoljno zagrijavalo prostor, niti je obezbeđivalo higijenske uvjete, tako da podržali smo renoviranje, uvođenje grijanja. Međutim, građani su se angažovali i biznisi iz te mjesne zajednice se angažovali, pa su dodatno zamijenili i stolariju, uredili mokri čvor, evo sada planiraju da zamijene i krovnu konstrukciju. Znači, na neki način dali smo inicijalna sredstva za grijanje, ali ta sredstva se umnožila i došlo je do jedne veće realizacije. Evo, trenutno na slici vidimo jedan projekat u Živincama Gornjim gdje se radi o realizaciji cevljenja, odnosno rješavanja problema oborinskih voda. Projekat je podržan u iznosu do 3000 konvertibilnih maraka, 2,5-3.000 konvertibilnih maraka, ne mogu se tačno sjetiti, da se radi 150 metara, oni su radili 200 metara. Bitno je u stvari potaknuti i građane i ono što rade posebno, dakle, lokalne zajednice, vladin sektor. Čućemo sada gospodina Čerkezovića iz općine Živinice, sa kojima sarađujete, da vidimo kako on je također učestvovao u istraživanju Vitalni znaci ispred općine Živinica. Kako komentariše ovu saradnju sa fondacijom i općenito sa nevladnim sektorom? Pa ja ću reći da je partnerstvo općine Živinice jedan od glavnih uslova za održivo društvo. Ono što moram istaći jeste da smo mi u prethodnim godinama imali partnerstvo sa privatnim, sa nevladnim sektorom, sa građanima kroz projekte Marka na Marku. Međutim, kad su u pitanju projekti koje smo proveli sa Fondacijom Tuzlanskom zajednicom i Omladinskom bankom, tu su projekti koje smo realizovali na zadovoljstvo svi, iz razloga što od samog početka pa do kraja su učestvovale mlade osobe, znači osobe od 15 do 28 godina, gdje je većina poslova mlade osobe su, da kažemo, snijele na svojim leđima. Ono što je nama najbitnije jeste da je provedena kompletna procedura, da su mlade osobe našle projekat koji žele da finansiraju, zatim našle su sredstva od i privatnih firmi koje egzistiraju na tom području. Zbog toga smo počeli od 2013. 14. 15. evo i u 2016. godini sa Fondacijom Tuzlanske zajednice svake godine realizujemo preko 10 projekata. Ono što moram posebno istaći jeste da smo sa Fondacijom Tuzlanske zajednice realizovali po meni 3 ključna projekta gdje se i održivost i svi efekti vide i u narednom periodu. U 2013. i 2014. smo renovirali društveni dom u Priluku, zatim dom kulture u Šerićima i u 2015. godini smo isto tako renovirali društveni dom u Živincama Gornjim. Na osnovu toga mlade osobe sada imaju mogućnost da se jednostavno okupljaju, organizuju priredbe. Iz tih razloga jer smo i u mjesnoj zajednici Šerići svake godine najmanje 2-3 koncerta se održava gdje kulturno-umjetničko društvo Modrački mornari, znači koji su i sprovodili takvu jednu akciju, znači realizuju na opšte zadovoljstvo svih građana općine Živinice. Evo, na neki način smo u ovom dijelu do sada u emisiji govorili otprilike i o načinima finansiranja, evo i same fondacije, kako dolazite do sredstava, vidimo imate partnerstvo sa lokalnim zajednicama, u velikoj mjeri računate na građane i na njihovu filantropiju. Kakva je situacija danas?
Jako je važno reći da i ne samo Fondacija Tuzlanske zajednice, nego i već veliki broj udruženja u Tuzli i šire se u stvari najvećim dijelom finansiraju iz stranih izvora. Bilo da se radi o velikim agencijama poput SIDE i USAID-a i sličnih agencija, ali i privatnih fondacija, kao u našem slučaju kao što je MOT fondacija, Freudenberg i slično. Imamo i nakon ovoliko dugog perioda rada, znači 13 godina je prošlo i više od našeg rada, mi jako puno hoćemo da imamo dobre saradnje sa lokalnim zajednicama, da pričamo o programima koje u principu pomažu strateškim razvojnim politikama naših gradova i onda pokušavamo da naše programe na taj način ponudimo lokalnim vlastima, da kažemo da oni učestvuju u tim programima kao partneri, što znači ne samo deklarativno nego i finansijski. Nažalost, ta sredstva još uvijek su mala. Znamo svi u kakvom je društvo stanju i u ovom momentu dok imamo dobre ljude i raspoloženje dobrih donatora, mi smo ok, ali mi moramo biti svjesni da će taj period sve biti na strani ovoj, da će se očekivati od lokalnih izvora da se finansiraju ovako vrijedni projekti koje udruženja rade i mi zbog toga promovišemo filantropiju, to je i naša misija kao fondacije, mi moramo da promovišemo filantropiju i želimo to, što znači da mi smo napravili neki pristup prema lokalnim donatorima, pojedincima, biznisima, pozivamo ih na različite načine, mi znači godišnje otprilike okupimo oko 400 pojedinaca, 60 firmi, što je popriličan broj, to u procentima na ukupan budžet možda nije veliki, on ide sa 2%, 3% do 5% naših ukupnih financija, tako da ono što hoćemo mi pokazati u stvari našom fondacijom da je ovo jedan poseban model fondacije, to je građanska fondacija, ona treba u stvari okupiti što veći broj građana, da oni kažu gdje to treba da se finansira, da oni možda otvore neke stipendijske fondove, fondove za neka naselja, fondove za same lokalne zajednice i da one na neki način kao nezavisne organizacije budu partneri vlastima i da kažu mi smo prikupili ovoliko sredstava, koliko lokalne vlasti možete vi uložiti, pa ćemo renovirati školu, pa ćemo renovirati igralište. To su onako najvidljiviji, ali ima mnogo programa koji se mogu finansirati. Ali zaista raduje, evo, primjer Živinica, vjerujem da su vam iskustva i u drugim lokalnim zajednicama gdje djelujete, da imate dobar odgovor na pa imamo našu priču. odgovor. U početku, naravno, ljudi s podozrenjem malo, ili tako? Sa skepsom određeno, međutim, stvarno imamo iskustva nakon godina rada, iskustva su sve bolja i evo i ove godine smo krenuli i sa kampanjom jer zaista vjerujemo da možemo stvoriti zajednicu koja brine o sebi i upravo iz tih razloga radimo sve ovo što radimo. Naš narodni sagovornik u priču koju smo snimili također je učestvovao u istraživanju Vitalni znaci, a on je rekao, čućemo to u prilogu, možda na sreću, možda na nesreću, ali takva situacija u stvari najbolje održava na sceni kada govorimo o civilnom društvu, jer to zahtjeva jedan ogroman rad. Evo, poslušajmo priču, naš sagovornik je iz nama dobro poznate organizacije Lotos Tuzla. U istraživanju o vitalnim znacima koje je provela Fondacija Tuzlanske zajednice, među ostalima učestvovali su i aktivisti Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle. Izvršni direktor ovoga centra, Suad Zahirović, kaže da je ova zajednička aktivnost organizacija civilnog društva izuzetno važna. U istraživanju je učestvovao kao član ekspertne grupe i predstavnik jedne, kako kaže, marginalizirane grupe građana koja predstavlja osobe sa invaliditetom. Informativni centar Lotos već 20 godina nastoji da promoviše prava, jednake mogućnosti i inkluziju osoba sa invaliditetom u društvo na različite načine. Partneri su u svim procesima u kojima osobe sa invaliditetom jesu ili bi trebale biti u fokusu zajedno sa drugim grupama. Kao primjer za to ja ću navesti samo jedan dokument na nivou grada Tuzla. Naime, radi se o politici socijalnog uključivanja opštine Tuzla, jer je tad još uvijek opština nije imala status grada i mi smo kao organizacija osoba sa invaliditetom dali svoj doprinos na način da smo pitanja koja se tiču osoba sa invaliditetom prije svega uključili
u neke druge segmente društva na način da rješavanjem pitanja kvaliteta života i stvaranja prilika za osobe sa invaliditetom napravimo praktično ili osiguramo da kvalitet života svih građana bude poboljšan. U tom smislu smatram da bi organizacije civilnog društva od strane institucija vlasti ne samo deklarativno, nego i suštinski trebale biti drugačije vrednovane i podržavane. Ilustraciju ovakve moje tvrdnje želim potkrijepiti time da organizacije civilnog društva, kako sam već rekao, rješavaju akutna pitanja građana, s druge strane osiguravaju da značajan dio sposobnih, motivisanih, prije svega mladih ljudi ostaje u našoj zemlji i rješava probleme građana i ove zemlje. I treća stvar, organizacije civilnog društva značajne sume financijskih sredstava i drugih resursa u smislu znanja i iskustava donose u ovu zemlju, investiraju u rješavanje problema koje bi na ovaj ili onaj način naše društvo moralo riješiti. Podrška domaćih vlasti građanskim organizacijama izuzetno je mala, kaže prvi čovjek Lotosa. Vrlo mali iznos se izdvaja iz općinskih, odnosno gradskog budžeta za rad organizacija, a izuzetno je veliki doprinos koji one donesu društvenoj zajednici. Organizacije civilnog društva na neki način preživljavaju, odnosno suočavaju se sa izazovima koje ovo turbulentno vrijeme u Bosni i Hercegovini donosi i mogu reći da nažalost ili na sreću taj nekakav proces selekcije kvaliteta rada koji je vrlo često izvan kontrole i nas samih aktera, uposlenika, aktivista u organizacijama civilnog društva doprinosi da samo najbolji ostaju. Mislim da bi minimum sigurnosti u izvjesnost podrške institucija vlasti onim organizacijama koje doista su prepoznate i vrijede za programe koje oni realizuju na dobrobit zajednice, sigurno nama puno značila u smislu i slanja poruke našim donatorima, našim financijerima, ako hoćete, onima koji nas podržavaju, ali isto tako potvrda prepoznavanja vrijednosti svega što organizacije civilnog društva rade i čine za naše društvo da bude ugodno mjesto, poželjno mjesto za život građana ili na kraju krajeva mjesto gdje građani zadovoljavaju po nekim standardima i u dostojanstvu svoje potrebe i rješavaju svoja pitanja. Dijalog, saradnja i umrežavanje na rješavanju prioritetnih potreba građana na lokalnim nivoima koraci su kao održivosti organizacija civilnog društva u budućnosti. Do nekog sretnijeg vremena, kad u budžetima lokalnih uprava bude više novca za njihov rad, morat će uz podršku građana filantropa osiguravati finansiranje iz međunarodnih izvora. Evo, čuli smo i vi ste u fondaciji jednu odličnu akciju pokrenuli, zove se jedna konvertibilna marka za zajednicu. Evo, kratko na kraju emisije, samo da prokomentarišemo kako protiče akcija. Pa da vam kažem, ona traje sad do decembra, mi ćemo praviti presjek, informisati javnost, iduće sedmice izlazimo otprilike sa nekim iznosima koje smo do sad uspjeli skupiti. Ambiciozni smo, zadali smo se puno, ali neće samo decembrom se završiti, mi moramo nastaviti dalje, približavamo se građanima. Ove emisije su nam jako značajne i hvala vam na tome. Kolege koji su učestvovali u istraživanju, kao što je gospodin Suad, upravo pričaju u istom pravcu. Ne možemo bez toga da budemo svjesni da zaista se moramo sloniti na svoje noge. Što prije, to bolje. Sad da se nekako pripremamo za to. Da. Ništa, evo ovdje, dakle, sa samo jednom konvertibilnom markom se puno u stvari može za zajednicu učiniti, a i naravno sa volonterima
volonterskim radom. Mi ćemo se susretati još već 6. decembra se vidimo i pričamo o vitalnim znacima u oblasti obrazovanja, do kakvih ste podataka došli. Ja ću na kraju samo pozvati naše gledatelje da se priključe akciji Jedna konvertibilna marka. Pogledat ćemo i vaš spot. Vama se zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Pogledat ćemo znači na kraju Jedna konvertibilna marka za zajednicu. Budite cijenjeni gledatelji, aktivni građani i evo priključite se ovoj hvalevrijednoj akciji. Ja vam se zahvaljujem i se vidimo za 7 dana. Do tada ne zaboravite da znanje je moć. Hvala vam za vašu pažnju i doviđenja. Zamisli da svako od nas samo jednu konvertibilnu marku mjesečno uloži u svoju lokalnu zajednicu. Zamisli, dragi moj, da svi više ulažemo u razvoj svoje zajednice i ljepše okruženje. Naše bi zajednice imale bolje šanse za budućnost. Zamisli da više ulažemo u mlade, u njihove talente, ideje i poslove. Fondacija Tuzlanske zajednice vam nudi jednostavan i efikasan način da podržite lokalne projekte. Zamislite, djeco, šta bi se desilo kada bi svi više ulagali u školu, u obrazovanje, za vašu bolju budućnost, za vaš kvalitetniji život. Donirajte jednu konvertibilnu marku pozivom na telefon 090 290 011 za pozive iz BHT mreže www.fondacijatz.org za našu ljepšu i bolju zajednicu.